Ngasi amu hawrasi ko mayam ngasi gina limbic system, basal ganglia, cerebellum asi se cover tong na ba tong minasi ko paminarse mamangi video dugi makha oina simta loisan khadi nungarani makha integrated part lak padadi nungarani ba makup mayam si khangda ba siya da ba limbic system haraga mai manung chali se kai no do yeng se bako sida ahamba da green color gi se cingulate gyrus duga sigi mathangi sida pikna laiba saruk hippocampal gyrus adagi sigi saruk hippocampus ko ahum sima laire atopana somna kanda anterior group of thalamic nuclei and hypothalamus. The thalamus and hypothalamus. Thalamus ki khoina nucleus mamangi video da supa na anterior group of hypothalamus, anterior nucleus of thalamus aina mamang da supa na adugi saruk tune aduga hypothalamus ne moi gaido moigi moi singsineba limbic system da maru ina chalise kai no cingulate gyrus the hippocampal gyrus hippocampus adagi anterior group of thalamic nuclei and hypothalamus moi se chingye bako adagi atai lai singsina kai no pe yengam se amygdaloid body sidagi macha se ko amygdala body sigi saruk se amygdala sisu yamna maru oi ma gi listen torak pa matamda kai laige hapado laina gi disease ki matang parak pada la se pot ching che kai no dukhak masakhang se odagi mammillary body mapanda ki su ukre dana manung da ki ubada saruk chuni yengi se mammillary body je ko aduga hippocampus ki matang da lakse bako hippocampus da kano taweba mas hippocampus sclerosis thokpa matamda adugi hippocampal sclerosis or atopa maming na medial or mesial temporal sclerosis kaweba maramna karigino habida akhoi gi temporal lobe sigi manunglom thangba medial side lom se si kothali ni dana mayai khadat ki bagi ni saruni dana adu temporal lobe side ki to sida napslak duni na ko sai sida adu temporal lobe to gi medial lom thangba or medial or mesial chu hai du temporal lobe je karam ba no ba manung chali se A amygdaloid body ne B hippocampus ne C hippocampal gyrus swagi sigi saruk swai we se sigi saruk sine ba mammillary body di yaude sigi saruk swai sine ba ko si se magi sclerosis thokpa matam do adugi sclerosis thokpa kanda refractory seizure tawni ba seizure da hidak na kaina control tawba ngamda ba phatta ba dum refractory seizure laigani ba aduna magi investigation of choice ti kaino maste MRI ni ko question hangba area do khatani da adaidi hippocampal sclerosis ki investigation of choice ma yengi hargadi MRI ne ba na MRI do uba view dune ba sisina MRI gi sise frontal lobe lai kare do lai kare corpus callosum lai kare hawjeki splenium lai kare pineal gland adai midbrain gi saruk daki thalamus da lai thalamus ki makhada kano laire hypothalamus laire si basal ganglia para matung do ne yenga se sigi report sina hippocampus ki magi MRI gi kano do ai hapam de si aduna tongale haidi hippocampus ki area thalamus ki makha do ai du da ngauraga sclerosis ni na uduine ba MRI da ko do yare basal ganglia la se mu basal ganglia sida magi maru oiba important part che kai no habida hum thokna khai do copper striatum subthalamic nucleus substantia nigra mamang sukhang ko substantia nigra dagi dopamine secrete awen hai ki bodo copper striatum gi manung da caudate nucleus lentiform nucleus ena mulai kre dagi di lentiform nucleus gi manung mass ani thoknam khai de putamen haibonga globus pallidus haibonga lakani globus pallidus ida so amuka globus pallidus externa haibamaga interna haibonga ani yung thong laka doine
ado magi part se basal ganglia gi maru oina copper striatum subthalamic nucleus and substantia nigra ado si picture da mu yengse copper striatum si green gi saruk se laire ko adagi kano do subthalamic nucleus di subthalamic nucleus di pitani na thalamus ki makha subthalamic nucleus ai si da pitruping na si lai saruk se ne ko de substantia nigra sigi saruk se ping gi saruk se ko substantia nigra mana da pamen secret to padu ni ko aduga kano da copper striatum gi manung da cowdate nucleus lairaga lentiform nucleus the putamen and globus pallidus haina lakpado ado globus pallidus externa ne sigi mapan da blue or so orop to base globus pallidus externa globus pallidus interna aduna manung gi saruk sini ko thalamus na silaire si masak si yeng bane duga moise kamaina uni exam daga yamna hangba si image ne bako copper sclerosum si mathakta laikhiba fiber done right and left hemisphere samna hanba commissural fiber yawbo important oibado copper sclerosum ko commissural fiber laire internal capsule gi saruk tuni si sina internal capsule si jong yengakse adagi si sina lateral ventricles laire sigi saruk-sina amuk cowdate nucleus laire adagi sigi lentiform nucleus da ani thoe amuk matai thangbasina putamen manung thangbasina globus pallidus manung su ani thoe matai thangbasina externa manung thangbasina interna anu ko laire ko si yamna hangba ero pira ka kaino khopano hana adagi magi o si sina amuka mathak na thalamus ka sina thalamus ni aduga ai sina hypothalamus ni yare na ko masak se sina masak khangbai thabak ne aduga ngasai gi MRI report da thelare to thalamus ki saruk sta uba pituitary gland sida yan dharaga lai sisu sidi masak khangna bane question sida yaude aduga gi internal capsule gi saruk jang yengse bako internal capsule je kamai tauge habda internal capsule je magi part je manga thongna mu khai do e anterior limb habamne sigi saruk ne anterior limb adagi genu di khu de su genu ga habdo genu vera khut maina to area je genu kon be area se adagi nga sai gi copper sclerosum gi da su genu ne yaw gi da saina konkhat pa area da ko genu anterior limb genu adagi di posterior limb sigi saruk posterior limb adagi retrolentiform sublentiform ai di lentiform nucleus to gi magi maning wai oiduine aduga sublentiform nucleus to gi makha da lai ki pasar oiduine retrolentiform na optic radiation ga mari lainare sublentiform na auditory radiation pass to ise to sidagi mayam se internal capsule sida ngoina asai pyramidal track ka mayam track mayam do phauna bada makha da internal capsule pharaga coronary radiata pharaga cerebral cortex yobodo du ne ba sigi radiata si mayam sina pharaga sathu se kari de salino internal capsule se saline ba aduma mai jaga anterior limb da kai phawe genu da kai phawe posterior limb da kai phawge mayam lai adumaina lentiform retrolentiform area sida optic radiation chatli ko ma power chatli sublentiform area sida na auditory radiation power chatli ko sama khange dagidi kha mu yengse magi relation amu yengse internal capsule se laterally kari lai medially kai lai do sida yengam se bako internal capsule si ni dana sina midline lai kredana internal capsule si gi laterally di kai lai re lentiform nucleus lai ro dom laterally di lentiform nucleus lai do medialom da di kai lai re medialom da di caudate nucleus lai re thalamus lai re hypothalamus lai re ko da sida kamaina iram ge di yengse laterally lentiform nucleus medially thalamus hypothalamus na kitang makha oi khipagini habduse adagidi amuk internal capsule sida kai track pass toraga chatli habdo
to corticonuclear tract se genu da pass tawr chatle ba genu gi area se pass tawri se internal capsule da kai pass tawr chatle genu da corticonuclear tract ko adagi anterior 2/3 of the posterior limb gi anterior 2/3 se swice dana kari pass tawr chatle corticospinal tract pyramidal tract passing through internal capsule genu da kai chatle corticonuclear tract at genu and anterior 2/3 of posterior limb dana corticospinal tract ko the blood supply of internal capsule mase anterior cerebral artery, middle cerebral artery plus anterior choroidal artery, posterior cerebral artery and posterior communicating artery. Internal capsule ki blood supply se anterior cerebral artery, middle cerebral artery, anterior choroidal artery, posterior cerebral artery and posterior communicating artery. Anterior cerebral artery, middle cerebral artery, anterior choroidal artery, posterior cerebral artery, and posterior communicating artery. Maase Gray's anatomy dadi si ahum sidang oina pirame buko. Ado exam dadi option gumbadaga hangdu se sumaina adi sumaina internal capsule gi kaino pirani masak to pirani ko masak to piraga ero piraga sigi areas the all are supplying blood vessels of the given area except kaina hangakaduine ba hangbugumba se moina hangnai se all true false adum bagida lakpada aduna si adum khangjanje lore ado blood supply of internal capsule si lore matungda kano lakse circle of blood supply matang taringa se circle of Willis amuk lakse si amna maru oi bako masak sumainu urin heku bodadi ki jam lu manja lu deba mas ilai ba ma da circle of Willis semi ba blood vessels ke ano manga khatang ne ba kai no have the yingsi ko maninglom dagi dum thigalak ba makhadagi thirakpada sigi sarukse machu mana tarake siga tu circle of Willis sardi sigi circle area si khatang sine ba tai sine extra ne buko tai sine tonga le ba circle of Willis manung chali si khatang ne ba adama gi saruk tu siga gi saruk sina ne posterior cerebral artery cerebrum da supply to bani na cerebral artery posterior cerebral artery anterior cerebral artery middle cerebral artery ne lai budu ne ba mamang da supply to adu na adu posterior gi saruk sigi maning sina posterior cerebral artery adagi di main frame sana yengse buko adagi di sigi mamang gi ani song lai sina anterior cerebral artery anterior ani adagi sina sigi asawasina internal carotid artery moi samna badu amuka internal carotid artery ga posterior cerebral artery ga samna baduna posterior sigi sarukina amuka posterior communicating artery songisu right kisu leksu adagi somna namuka anterior cerebral artery ani samna ba mayai gi saruk se sinamuka anterior communicating artery siga tangne ba circle of Willis semi ba kano se blood vessels se kai haba posterior cerebral artery anterior cerebral artery internal carotid artery adagi mamang da samna baduna anterior communicating artery maninglam da samna baduna posterior communicating artery du khatang ni ko manga du khak ni ko aduda sida atopa koina masak khanggadaba atopa hairagana sina basilar artery sigi sarukse basilar artery gi so branch amuk laire pontine artery saiba the superior cerebellar artery sina cerebellum da supply to bogo adumaina laikre adagi amu labyrinthine artery sisu yaure internal acoustic meatus ta pass to labyrinthine artery sisu laire ko adagi amu makhada kumthakragana sigi matai ani thongsna vertebral artery khoigi foramen of magnum da power chapada khona vertebral artery habidu kumtharaga makhadi aukibado medulla oblongata gi continuation phaudhamina bdiawadu dum vertebral artery duni sena anterior spinal artery magi branch ko dagidi circle of Willis the same do body manba khoina yamna manba same da ba artery ma haragadi middle cerebral artery sineba middle cerebral artery sig mahota internal carotid artery ne boko yawrise circle of Willis saraga cerebellum gi supply ni na koina anterior middle adu inferior lo yaw do man ba do middle di yaw de boko middle sineba middle is the middle sineba not forming
artery of circle of Willis haise yare adagidi sida hangba clinical oiba question hangba yabana most common site of aneurysm se most common site of aneurysm se karai no habada sigi kano se anterior communicating artery ga anterior cerebral artery ga gi junction sine ba ko sigi junction se most common site of aneurysm ne ba adu si aneurysm ta ho matam da kano da optic chiasma do compress to we ko optic chiasma compress to khrakanda adu gi kari amuk la kani ami no masami anopia kai lai do adu amuk to ngana of thagi matang da chong la si ko optic na compression to we circle of Willis loire adagidi magi branch amuk pathar ase branches of internal carotid artery ki branch mangani anterior cerebral artery middle cerebral artery posterior communicating artery ophthalmic artery koina first branch ne na pa ki bodoko mamangda akhoi ahambagi video de awado anterior choroidal artery anterior cerebral artery middle cerebral artery posterior communicating artery ophthalmic artery and anterior choroidal artery they give branches of vertebral artery kumtha gibdogi ko anterior spinal artery posterior spinal artery medullary branches and posterior inferior cerebellar artery anterior spinal artery anterior spinal artery posterior spinal artery medullary branches and posterior inferior cerebellar artery cerebellum gi supply to wa posterior inferior cerebellar artery ko the branches of basilar artery sigi basilar artery samu anterior inferior cerebellar artery superior cerebellar artery pontine branches and posterior cerebral artery cerebrum gida anterior cerebral artery middle cerebral artery na branch of internal carotid artery ne posterior cerebral artery is the branch of basilar artery ko adagi amuk cerebellum da supply to by anterior inferior cerebellar artery superior cerebellar arteries na basilar artery gi branch aduga posterior inferior cerebellar artery sina branch of vertebral artery manas moi ahum sina cerebellum da supply to ba Huziki circle of Willis form toba happening to posterior cerebral artery, posterior communicating artery, internal carotid artery, anterior cerebral artery, and anterior communicating artery. Yare shidi khangkre. Aduga sumaina pira aga hangakpadasu khangani dana. Sigi saruk ani samjanaba sigi sina anterior cerebral artery ni sigi sina ado left side oibagi left haina ibani left anterior cerebral artery right anterior cerebral artery ina dagidi ani dugi samnaba nuna anterior communicating artery laire dagi sina right posterior cerebral artery ni right internal sigi khatang achobon mai se right internal carotid artery side na optic chiasma laidune sidane ba sigi junction do anterior cerebral artery ga anterior communicating artery sida aneurysm tobakanda optic chiasma compress torkani haido sine ba pons ki saruk laire basilar artery duna medulla oblongata kumthara ani tu sidana kana laisina vertebral artery dun sumaina image pirakpada su khoido circle of Willis to identify tawanga mani dana adagi lateral sulcus to makaram de ubo sorok tunation limen insuli hais yare circle of Willis loikre daidi atopa ma kari cerebellum su nang hong na ba tawsi ko asigi video sita cerebellum par se mo auditory part mamang pa kre cerebellum sisu maru oye ba cerebellum gi lob kya no taruk lei ko ma gi lob taruk sida di ahum lai ga duine ba ko ahum se kai no ha bada anterior lob haibam ne posterior lob haibam ne duga flocculonodular lob haibam ne flocculonodular lob aduga ma se magi lob ahum yare ahum ani don akan pusla 6 la idana ko mayai gi asigi warm like sina Burmese ko Burmese si mayai da sali se Burmese laire sai gi soksna nodule ne yare masak khang bani sidi du khwai de pick pa nodule smallest na flocculonodular lob ko
adagi amuk sise ahambada embryonic matamdadi mamingse tongan tongan adom lairamidana ko magi aidi kano do mesencephaly adugi diencephaly kaina khuna papdo dumaina sigi Burmese ka enteral lobe ka se sisina peliocerebellum su kawe aduga spinocerebellum su kawe ko adagi flocculonodular lobe se sina khwai han ba oi ba ko adugi archi khwai han ba khwai ari ba haina archi cerebellum su kawe khwai gi akon ma develop to ba duna khwai last to na posterior lobe so ba gi mana neocerebellum su kawe ko neocerebellum su kawe posterior is na neocerebellum kawe flocculonodulars na khwai di pi e khwai han ba ina develop to bani mas na ko cerebellum se develop to matamda the gidi magi nucleus lay magi da su gray matter white matter lay ni ado gray matter di cortex ka magi basal ganglia da lay khidana cerebrum gi pa matam dumai to dana cerebellum gi su cerebellar cortex ta lay se sida dark ori se gray matter ne mayai da dot amuk lay se sisuna deep nucleus ne manung da lay ba nucleus ne du ma su gray matter ne adagidi magi deep nucleus ko manung da sida lay re adagi cerebellar peduncle lay na muk lay ba peduncle lay di masu samna hali ne ba peduncle lay di makhok ne ba ma bones medulla ga samna ba peduncle ko peduncle se makai kai no superior peduncle middle peduncle inferior peduncle ko we superior peduncle na mid brain ga samna ba ko samna ba makhok hai ta mi ne adagi middle cerebellar peduncle se na bones ka samna ba adagi inferior se na medulla oblongata ta samna ba yare ko adagidi magi layers ni maru ise layers lak tunga da sia pet yangam se nucleus sing duga nucleus nga ko parts to archi cerebellum hai kredana mana connects to ise vestibule of cochlea aduga pe aduga mana mai function sina archi cerebellum gi function na balance and equilibrium cerebellum gi function da balance and equilibrium se karamba partner ta we archi cerebellum archi di karamba no khai smallest oba flocculonodular peliocerebellum do karam kamba na Burmese ka enteral lokani na pelio su kawe spinocerebellum su kawe my connection sina spinal cord ka ko magina amuk my function na gross movement neocerebellum gi function sina mana cerebrum ga my connection sina ko magi amuk function na fine and coordinate movement archi cerebellum na id cerebellum se balance and equilibrium ni aduga khoi coordinate to pham ni aina hana dei khanga ga su makup ta na karam ba part na no habadune ba archi cerebellum or flocculonodular lobe sisna balance and equilibrium chu tawe ba khwai dei pik pa lobe ne du su mana balance and equilibrium che tha du thabak se tawe balance to hon ba gi thabak se ko adagi di gross movement ge sarok sina peliocerebellum se ko peliocerebellum stang gross movement gi thabak sa tawe adagi kano sina neocerebellum sina fine and coordinated movement na neocerebellum posterior lobe to ana tawe fissure prima hai sina anterior lobe ka posterior lobe gi sigi marak si khaina riba sarok si buni fissura prima hai se dagidi kanola ase layers of cerebellar cortex sigi cerebellum gi magi cortex se matai se sigi layers da kai kai no yawi se habi sam yeng ase bako layers of cerebellar cortex da maru aina achobada 3 layers laire outer middle inner aduga cell na 5 types of cell yaure kai no yeng asiko outer middle inner se mnemonic oina ningsam pada MPG M na kaino molecular layer P na kaino Purkinje cell layer hamina magi cell do Purkinje cell yaura mani ko somda yaure to dagidi makhadana granular layer G granular layer mang G na homane gumo Golgi chen yaure ko 5 types of cell no kam na si mathak dai si satellite cell adagidi
satellite cell aduga molecular layer gi manung da salini sise satellite cell ne basket cell ne satellite cell ne basket cell ne daidi middle layer sida kari yaure Purkinje cell layer hydra Purkinje cell yaure adagidi G granular layer sida G cell yaure Golgi cell ne granular cell ne G nungai ningsang ba cell sidi molecular layer da satellite cell and basket cell adai middle or Purkinje cell layer na Purkinje cell yaure duga granular layer da na G for granular layer G for Golgi cell and granule cell yaure ko adagi magi maruba layer se sigaini tai manung se na white matter sangkhare spinal cord ka samna gi ba du ne ado sidalai riba all other cells except sigi granule cell all are inhibitory ko mogi ekano se function duni sena inhibitory si se dum integrated physio ga punchala abne sigi tharuk se aduna all other cells satellite cell basket cell Purkinje cell adigi Golgi cell all are all other cells except all are inhibitory cell ni except granule cells na excitatory cell ne ko aduna sigi layers of cerebellar cortex ki magi layers mayam sigi mogi kano se function se input function output function aina lay duine bako ado output sina input sina karambano climbing fiber se moine input ki saruk tane climbing fibers si matha ta khala ise ko dagi mosi fibers moise input function tawri ni output sina cerebellar nuclei output da cerebellar nuclei katang na te from cerebellar cortex ko cerebellum gi cortex ai di Purkinje cerebellar cortex ai di aduga from cerebellum na deep nucleus cerebellar nucleus Purkinje cell okay cortex tagi di Purkinje cell ne boko aduga deep manung dagina ne sin deep hagadam ne sisu deep nucleus ne ba output cells deep nucleus ka Purkinje cell ga dui targadi layers of cerebellum da khange MPG molecular layer Purkinje cell layer granular layer 5 types of cell da satellite cell basket cell Purkinje cell granule cell Golgi cell the all are inhibitory se ni inhibit hon ba se ni except excitatory ma khayawe granule cells input na kam no climbing fibers aduga mosi fibers input kambuna ko output kambuna cerebellar nucleus ka aduga Purkinje cell ga yare layers of cerebellar cortex adi cerebellar cortex aduga cerebellum gi artery supply dadi ngasai gi circle of Willis pap to saw kripado anterior inferior cerebellar artery cerebellar artery adagi di superior cerebellar artery do posterior inferior cerebellar artery si homse dagi cerebellum gi nucleus ga bar se du ko loisla ko cerebellum gi nucleus su yamna hange ba ado ma su sequence ne ba medial to lateral sequence kumpas ne bhangal se ado mai mnemonic ti doctor eat good food ko DEGF ko dadi kai no yang ase D na kai no do khwai lateral da dentate dentate nucleus se ngasai kai thengna khare khoina thalamus ki nucleus ta kano to da dentate tagi lakpa ka habdo si dentate nucleus dagi lakpa fibers information do adu ni ko ngasai ama yaw ki bedo mamang da dentate nucleus aduga dentate nucleus na khwai matai da lateral most ore largest ore crumple paper tissue paper bag male hai ni ko hai se dagi di even emboliform nucleus si blue se ko emboliform nucleus si blue se adagi good G globose nucleus stagi green se ko adagi di
F sina vestigial nucleus yam hang bane hana so F sina medial most medial most vestigial nucleus samana ani se pula punchala pasna globus nucleus ka emboliform nucleus ka ni punchala nucleus interpositus ani se punchala pasna nucleus interpositus ko we yare nucleus of cerebellum se par matung sida hapet masak si yeng bana manang ito ngaw na ba atopa amana transverse section of medulla oblongata ta siyaw bane ba sigi se olivary nucleus si olivary nucleus hapet masang manake tawdra siyaw re haina wana na sakhiba yaro ko sina cerebellum gini sina medulla oblongata gini ba medulla oblongata gi su masak se yeng se ba ko medulla oblongata gi transverse section da ka kai leire hypoglossal nerve ne si sang ba se mai nucleus ne hypoglossal nucleus si leire adagidi si sena inferior olivary nucleus leire si vagus nerve leire vagus nerve adagidi vestibulocochlear nerve ki mai nucleus ta leire kain tawdana 1 2 3 leise once na kaino medial longitudinal bundle chapam ni 2 sena tectospinal bundle mai chapam ni 3 sisna medial lemniscus to ni ko medial lemniscus to medulla oblongata ta phar lak pa masak si khanga dabni lateral spinothalamic tract si chatle medial accessory olivary nucleus ne purple ga se aduna magi masak se amagi syndrome amung lai ba ko medial medullary syndrome lateral medullary syndrome aina sisna mathangi video da amuk phajana details oina paminar se integrated part lak pa kanda asigidi loisla se bye bye